Assalamualaikum bang. Nyo Honda kan padu-padu dengan padanya langsung najak ju lokasi nak kalon Honda, nak cek Honda apa. Nyo keseluruhan ji lo video je mangat awak aron. Oh nyo na Honda hai di bak toko nyo na Honda bak tempat nyo kan. Yang be ragu-ragu be bimbang nak cok ju nomor WA lon. Bak Instagram na, bak Facebook na, bak TikTok na. Rakam-rakam doa. Super hak barang nyo cash dan kredit je bah. Cash dan kredit mamandum je. Bah. Mamandum je cash dan kredit. Ya rakan-rakan lu. Maka ji najak you kena nyo kalon tu tapa-tapa. Mangan na depe oh na Honda keinginan ibu bapa, ke anak, ke adik, ke perumah, bah ke saudara mandum. Najak you kena. Nyo harga je baca tapo dah penego ju bang, dah penego asal Honda je dah puas kan. Nyo kredit minance proses bagah apa? Proses cepat ju nyo kredit. Yang penting yakin dan serius najak lokasi kena. Okey bang, terima kasih, semoga berkah apa.